Rahajeng semeton dumugi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sinarang sami. Becek kentan becek permata punika semeton sami makta sudut pandang masing-masing kentan. Nah sudut pandang punika sampun mangkin sane makado permata nika becek tergantung sane nijen jagi anggen sudut pandang kentan. Nah yang niki yang nerah sekadi jedewo driki sampun jantan jedewo ngangen sudut pandang Bali kentan. Punika sane melanasan utawi medasar antuk carca kentan nika wentan ceciren saking permata yang memberikan nilai pada permata punika kentan. Wentan ciri sane mewah ngerah wentan ciri sane dangan kentan. Nah nika angin jedewa sikut kentan. Yen mangkin bandingan punika sarang sudut pandang global utawi internasional jantan sampun ten bersidang punika dibandingkan kentan. Riantokan beda punika standarnya nih kentan. Nah patah sekadi contoh puniki jedewa matur wentan punika bacakan mirah Padmo Agung kentan. Niko bacakannya ne ya nano mirah barak mesawang irang merawat Padmo putih uratipun meketel selam ngaran Padmo Agung utama dahat mirah ika patut angin gegelaran ring pakuranan pangleboran malo ring raga widiasih palania ngaran Trisakti. Nah niki indayang punika cecireane semeton napi wastane telabang puniki ngenten ya nano mirah barak mesawang irang nika warnan mirah barak mesawang selam sampun jantan mirah puniki barakne gelap punika yen mangkin rerahang punika ring sudut pandang global internasional pasti sampun mirah puniki agak kurang punika nilainya dan riantokan warnanya tan cerah yang sekadi global yang sekadi internasional warna cerah punika nilainya tinggi dan sedangkan ring ceciren naskah ring carca mirah Padmo Agung puniki baraknya harus gelap mesawang irang mesawang selam nika kentan sampun kentan merawat Padmo putih uratipun mekedel selam nika wentan uratne Padmo ampun kentan di Padmo ne medaging ketel selam napi malih ciri niki kentan yen secara internasional ketel selam punika sampun jantan nika termasuk noda kentan sakemon ring carca Padmo Agung puniki sangat berguna kentan yen tan medaging ketel punika tan wenang kewastaning Padmo Agung kentan ampun kentan wentan kawi gunane sekadi atur jedewa wawu gegelaring pekuranang penglebur malo ring raga widiasih palania kentan sih widi kentan ngaran Trisakti nanika mangkin akeh santukan punika mulai wentan haters ring akun-akun jedewa wentan talar sane sampun japri bahkan wentan sane rauh kotoko menyamar kentan minam ngetes kentan niki sampun ampura sudut pandang bagus dan tidak bagus punika yang dipakai napi wastane acuan dan yen sekadi jedewa tetap punika konsisten jedewa ngangen sudut pandang Bali melanasan dasar punika antuk carca kentan ciri sane munguh ring carca kentan. Nah nika sampun jantan yen bandingan dengan sudut pandang global nika tan bersidang nika semeton beda sudut pandangnya kentan. Kalau kita di Bali punika ngangen sudut pandang nyari cirinya kentan ngerah ciri punika sane metu ring naskah kentan yen sudut pandang global punika wentan kualitas nika dibagi wentan warna kontras clarity clearance dan lain sebagainya kentan nika susah nika dibandingkan kentan nika ampun sekadi carcawi wawu mantan punika kalau cari secara globalnya nika ampun tan masuk ketean karena medaging ketel selam nika ampun termasuk noda clarity ini tan masuk secara global kentan. Nah nika semeton nggih dadosne mangkin nak tergantung semeton punika yen jedewa driki dados semeton aken semeton tioseng sane sampun rauh kotoko yen wentan metaken indik permata pastika jedewa matur niki becik kentan. Napi wastane nunaseng indik permata duwean nyane kita minam duwe peninggal toy napi kentan asal sampun asli alam punika pastika jedewa matur niki becik kentan
sakemawon atur jedewa sampun pandangan-pandangan yen sekadi global. Nah niki wentan sekadi niki yang sekadi carco sekadi niki gentan. Jadi wotan purun punika mau tan becek sarang permata sana dibentuk di alam gentan. Riantokan nika aja wero nika permata puniki terlahir dari alam jadi wotan bisa nika ngae sampun jantan niki ida yang diwasa sana medue ciptaan gentan. Nah punika kadi rasa ilo-ilo dahat nyacan punika permata sekadi ring komen-komen semeton dados punika nyingak kuwentan nikang permata butut, permata jelek, permata makeh nika. Ampun mulai akeh wentan haters punika ring akun jedewa minap merasa terganggu tatkala jedewa ngarianang konten punika medasar untuk carca utawi naskah. Minap ada sesuatu hal yang dirugikan gentan. Nah jedewa tetap punika lurus ke mantan riantokan puniki salah satu lelintehan leluhur iraga ring Bali wenang punika keajakin kentan. Nggih. Hingga semeton wantah sapunika jedewa matur jedewa nuna sinampura yening jedewa wonten iwang untat jedewa antuk ngaturang pramo suksemo. Rahayu rahayu.